Bano tubakwithira ukiwatanira na uniki Nteto cheru da Mugwanja mbitwa Phineas imana tukiambirana temo iki kigina kire kundikia kurukuma nterechi isiolo ahmen set na guchugiria nkado nende aburba kumanterechi no distant nto bagutiatera na kudiria waga gebo karibura bwidrite bokione kantere yu agitareria aboranguge ejao ya koigathere yethirito igitetheria muno ruguru rwa nthiguru ya Kenya na gutigira mantu omegie mbeombethe kwithongiria na ikundi ibiragi watho kuthina mbe na kunyianyia warira no mukaririgite egwanjori eno to FRS rutere agutareria ate kinya kuri na mantu maingi makuthina mbe na kurumira nguge ejao ya koigathere muno tanto kwithira batakwathikira mawatho maraba kuruta wase hao wamefanya kazi ya maana sana because they have dealt with castle training, they have done a lot of other things. But we are wondering as to what we are going to do because we are aware that there are some people who do not honor court orders. What are you going to do where elders will be issuing summonses to people to attend some hearings and they don't come? This is something that must be taken very seriously. Tupendane, pindi jambo litakapotokea, let us think twice, tuchunge ulimi wetu. Dunia hii ni fupi, kupita mlango hii tunatoka na hile, hakuna mtu anajua kesho kama atakuwa, na mbele ya Mungu tutafufuliwa. Pesa haitatusaidia. Ile itatusaidia ni kuweka amani. Ile itatusaidia ni kuishi kwa hii dunia amani. Na waomba kwa unyenyekevu, tafadhali sana, let us be peace ambassadors. Ulimi hii haina mfupa na inaweza kuharibu mambo mengi sana. Tusiharibu yale mambo ambayo wazee kama huyu wametengeneza. Egitanyo leo no eseti ogite ibo ya kinyamuto kwethirwa aigite thire kiri utoro bwake bwenka nikenda omba kwethirwa kibutambia kiri anto obarabangi na nthiguru yonthe yethirwa yena thire. Two issues ukitaka kuishi sana. One, peace. Be peace with yourself first. Watu wangapi wako na amani ya kibinafsi leo? Naona watu wanajiua. How many people have peace with their own families? We are seeing gender-based violence na mambo mingi. Have peace with your neighbors. Have peace in your county. And let us have peace in the country and in the whole world. Weru weekend kumeselo, betan class, Chabari. Nangena kuna tentuko ya rune ndego tethira kwenda maandamano yari mipamirana atungeria ya urabange baredirite betrete enemi ariyo ya pamapa tungeria kumantere chenyambe ne barane ndekire mu chimane yo ugorobwe oroba ugite maandamano yariona ne kanende bakubangania tariki cia kubwethia maandamano ya Odin izmugendi anandeto nkuruki Mushineo maua igiembe South mbere ya kuingwa kodhoko ya miraa ya Somalia mantu nijagirite kiri arimi na biashara ni untuba biashara ya umithio ya utuku na muthenya mathaa 20 na jana. Indi nyuma ya kuija kwa murimo wa coronavirus na kinyanyume ya juu kuthirathira ndege cia mirasi ya kuma Kenya nisi arigirirwe kumigendia nthiguru ya Somalia gukerikana na kuni kwa jangwataniro ya kibiashara gatigati kandi iji sio igiri mararamiko ja maingi na jo jararamiko ni yakari ona kinya atongeria. Hili agenda tunasema ni mirasi soko ifanya nini? Ifunguliwe. Na ile siasa ndogo ndogo kule inaletwa na mikutano inapangwa, hiyo ni bure. Wale watasaidia miraa soko ifunguliwe na hiyo kazi inafanywa ni serikali ya Kenya ikiongozwa na President Weru. Asiri bunya tutakuwa tukuinga tukage manto miraa. Aitura miraa ni kwa represent ni thina ya thina vingi. Linda mone na misemanio o 2.0 harakia ya kuwa thirikari ni kwarero arero na rorongi no yo akwaria owo ni nkona wasiri munya ka uturongosia no ntubabe number 1 kita kwero ryo wo tika kwendekekere mende ka kugutherwa akitathereka ntugu cio mbite ugere ntugu ngite rugite rwariero karanthe na kuthiria rutoma we meri ele na otu tentu kwatwa o ni nkamura tere wasiri munya
Mare ke kurongo cia Meru mire Somali mire Kenya no ingire no atumire ingo Somali ara ingerire Somali ara inga sukare Somali yo Somali ke Kenya no president Somali wewe no ntodio to murira intobieto beta kwawe wewe waziri wa agriculture buko inga manto ya uye ya mira yeto ego ingwa uate wo ingite maandamano tukathithie Jumatatu benda na barea tontobo Jumatatu rojo tariki 21 kurabanganitwe kwithirwa kuri na maandamano ja manene miena ije igembe lwarie nandiki ba Nteto ugoro atongeria papa bamira na ma MCA ni bataruanitie na kuga atirojo kiria gikathithika te maandamano indi ni musemani jwa ma MCA bonde baigembe na tongeria bamira kenda kumenya mwerekera ni juiku bora kwenda kumanyithia Meru kana rimbetu bamira na biashara kuikia thutrali na kwa Jumatatu twabangite rwaria rwa kamiti twabangite kwaria ku maimandri ruketha rwiko tu kawaida kankwenda kwa ndo mistake ya dikire kiri MCA wetu baikirwe hati na maandamano nabona ndo baino ruwa mira ba support maandamano ba ya Jumatatu kuuga tugendo kanusa tukarende turia tongeria twetikaniria Jumatatu irwaria rwa committee rai karende na ma MCA toe kintu kimwe na mbiyete arware katugwitinie kamiti kana tongeria baraba tore kubanga mantu ya mira no ntore atware kanuni ikware na misunderstanding kidogo na tika twathukirie usupport mantu ya maandamano katwathwana cia intu kuba bangite maandamano tuwa twaba support so batweta ruare bari utweta ibatwelesere batwire imipango ereo na Jumatatu batwira na mucemanio na ibetite MCAs bonde bembe both elected na nominated kenda beya twaraniria bari kinya kumau bakalika MPs later munya tege muyembe munya imutiania batu tutrimandete na tongeria bembe mande kumau tucemanie na MPs bembe bo bathatu na kinya senator no imuyembe na twamwita kinya we mucemani uyu eti Jumatatu iyo MCAs bonde etikuri ore murengo yo kana yo utikuri getheo support munya kana support kiraito kana support uriku kana uriku twicemania turi atongeria bembe na twiromba ngwataniro ki mantu amirengo twacoka twathiria thina eyemira Dennis Mugendi Weru Weekendi Moshine Olare Igembe North County ya Meru Nakiruri ndagitari mwakuru na kwewa mataro na kinya matagari arabatere kuyukia mbere na kinya nyuma ya kwithira kitharima wa na mwana to advise kinya mwakuru during the labor akawa aina company sometimes they tell agiria ku reduce those kuena mathogania maingi kana postpartum blues kenda ewe aina support ya kugana ya family na kutoka na through the journey kwa mtura kwa mwa company kana even after the delivery ukakuwa mwana kushara aina problem mwakuna bwito kuthira counseling lakini mwana akayukirwe tagare radio mbako kwa dekende kana kenda ategwa aina thina nene na kenda mwekuru mbako ena mwana wake immediately for boarding kagita kangitu ije kabisa mwekuru na form na ena any depression kana blues without any cause Ibe tuka identified mapema kwa mwekuru kumbe kwenda blues kenda mbago tedero bura kombeka depress ni ila kwena psychosis rama kwa need admission ne advisor wa atisa kaudhura follow up during the time of admission kwenda wakanenkerwa na after discharge naendelea kuwa ena follow up either as an outpatient akatoka na kwa daktari na pia akadana ndawa kagitakara jamu ankara yake wa thina ino ikithira no sometimes mwekura kaja kuya na postpartum psychosis ni sign ya kwamba mwekurojo later in life omba kuwa ena thina ya akili. The postpartum hormones ilashia decline after the delivery ni ta hormones ya estrogen na progesterone
na ijokagia yemchabagira kwenye immediately after delivery within 3 days aboike decline na no shienderea even up to months otekane konyia na last time mwakuna wa ena problems as wori konyia kwa ena problem lakini iga stabilize ikinya the same levels ila normal levels ila wa eni mwekro normally mwekro no akare up to 3 months or so lakini symptoms with the treatment within few days or weeks mwekro no very sawa na kini to encourage mwekro kandia kudra follow up mwankaria dine kewe kudira kabisa especially first time mothers baba na challenge ya kudra mwana wele abaya noe utie na batena experience ya kumenyera mwana na sometimes kwa bakema kakethera baomba kwa bena enough knowledge ya kumenyera mwana kana rimba kwa doubt kethera bomba kumenyera mwana oyo kwa sometimes to iraga mwekoro especially the first time mothers bakaiwa bake seek for help nonto wotire handbook ya kwa mwana wita kumenyerwa na kure na family members bapegina they have already had babies who are willing to help kwa kinyaria mwekoro na first time baby and a first time mother na wita ko seek help from their relatives either or close friends pengine baomba kwa baada kuja na mwana na iba kubena some experience lakini tuga still as woro kutederwa nyawo wengwa as a mother first time mother uta ku learn how to take care of the baby na uka accept help kana kwa pengine kueleza makosa waro dada kubenyera mwana uka accept when there is a problem. na kumira ntuku datu kiona kanya ka kunoka nduge takurene nchokerete na Nteto nge corona case Weru mse te message gonya thimone utete kanya kanande uthoma mwega gwi na ndio tegwete gukuru kwa Nteto ori gutunduka nonto aria kunthi ori Weru ikagukinyiria Nteto ori thimone yaku kwamukira Nteto ori gukarika ori thimone yaku kuma kwa Weru tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia ana ni bachithairia bari gatigatine ga nkuchene chekinja kana rira ithe wao akua ithe wa mwana gukua ndatigwa nda aciari babambira mbani kwetunja riu atano ina baba kuratwika indwa na ekuru ni bobatiga gobari thine ya kurera ana bari bonka no bakamenya ana bakaria bakanywa bagekira na kinya kiraro ndaikia mukoro wa children wakathia karumania mbesa ndantikathikirwe igwa kwa mukuru kwa tutiganirio weta ota withire mwekuru no kunira goritho uturo bo mwana we bware mo gwita bwega kana againto begitumi uturone ibari baguta skuru ndamwirari no mwanka mutakurukira silence mwenda ere kwa murundulo ruru ni rugono ro gwikira ekurunya netagerere mto wendi wega gushitaniria kwangura ekuru na ana methori kwanina kama sere torango kwa twana bako gakawa kakunengera na mwira nginya ni nonge na bwinde na ndi satandi bwenja ngabonengera akithani nakyo watana na Morin kinya kwambiria njumainezi agikuretera rugono ro mwanya kinya maragie kuru inya *811*468# kugwata tuma fare jaskiza tuni yeku sasa akisilo tu nitumie kafea I promise takula please nitumie tu nitakam I promise ukinitumia na kam sai please akioshe nitumie tu I promise takula yo fea ukinitumia nitumie tu fea akioshe nitakuja nitakam tu sai please nitumie tu takula imagine hadi nisha dress andi hata nikafanya makeup andi hata mse wa kaba nakuja nitumie tu I promise takula nitakuja tu mimi nakwambia tuma tu na nitakuja tuma tu uniamini inya *811*468# kugwata tuma fare jaskiza tuni yeku
Wakati huu wanafunzi wako nyumbani kutokana na janga la COVID-19, ni muhimu kukumbatia masomo ya mtandao, yaani e-learning. Masomo haya yatawezekana tu iwapo mwanao atakuwa na vifaa hitajika kama laptop nzuri na ya kudumu itakayomwezesha kufuzu katika masomo yake. Laptop kama hizi zinapatikana Vedit Networks kwa bei nafuu. Tembelea duka letu mjini Meru opposite Uchumi Supermarket. Ujipatie laptop uipendayo kutoka kwa kampuni za HP, Acer, Lenovo, Samsung, Toshiba na nyinginezo nyingi. Pia tunauza electronics kama vile simu, desktops, printers na vifaa vyake. Ili kujua zaidi, wasiliana nasi kupitia 0710681533 au 0711992228 au utufuate kwenye Facebook na Instagram @Vedit Networks. Nyinyi mnasemanga mtaki kula ugali ya kavagara? Endeni mwoshe mikono. Makove? Kai, ina weekend kima. Ni tamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligure mune ndo changima. Ilu ndo chako mmoja. Kimeni kete uno ile imbia. Kwani ni kavagara? Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kima yonde ikora bwara kana igutabu ata. Pole mam. Yaani nkibe mutujwa Raha Premium mweteke taja cake. Jo ni borugerengi. Nja iria imakaira ugima bwayo bwa mwiri ithura Raha Premium Maize Meal. Nemo tujuthondeki na utarambu eguru botheru, umenyeru bunene tariria na jwe na mushamojo mwega utiomba kuringithana na mitu yengi thokone. Na nande mutujwa Raha Premium ijo kuonekana ndukene ewire yakwe nagwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Wana mtu wako dhirati tena mbere kwa tanira na uniki ndeto chietu na kire mikire na mikire tuategira mikire ili arume wabatire kubiatira. Ntomurume wonte nabati kuthongoma. Bara bainge bathuganagia ntomurume ati batiri gwikira rangi jeje ina tuchinji. Ugategera ekirite tai, kirato na kinya pocket square ewe ina tuchinji. Jatu polka dot. Ekira ujo witite obishine kana murano. Rangi eje enge nukuona uria ekusheretie. Ugakira rangi ntune nyingi wito murume. Ringania na bota yenjiro ona kiratu. Rangi ya blue etithukanagia na kiratu kia brown. Okaire etoka riojo kia thone. Mwekere jojo white na black kute ngozi ya rangi entebwira. Ekira ujo wetete kanisene. Mwekere jua jeans, pole neck na blazer juetagwa smart wear. No wekire ujo juma wetete obisi kuthirekeria kiumia giaku uthongi. Kinya no ukone munyanya ukari ujo. Suti ya blue ni thongoma irarume akitia mbari. Guranguo egukunganira bwega na yeteni na mwiri jwaku. Rira wetikiatho ikira ujo nukuona ekirite sweater top na muguto jwayo. Rira ntomurume ekira ujo noonekanagia ari umutheru muno. Ugekira ujo wetete nthiguru cia ntaka kana cia tiri. Etakiathone ukari ujo kana kanisene.